Late kubiase ojura na ene ye brea late kubiase fokofa ojura ewo po ni maba na wosha ohini bi ana opani bi frantoma fita odi wontam sa ohini oye osofo meka osofo a enye osofo a ogina so dem ka Kristo hu nsem dabi wei ye bosom sofo okolate kubiase a o bosom bi a wofra no otutu na sa tutu yi ne sofo ni Mr. Osawati ase na ohwa ubon se mmariba bi chenam bi wo hojiu wokopon ni mu no okuma aboa ya amane ni amamre ni abosonsem wowie no na onno anam kan no na obecheye se wati ase nti ono nyina kamane ni amamre no wobre a latekubi asefo di ojura afahye no afedimi jamo na mo hwe na esiye Osa berema abrabubo Osa berema ya kwata moja yeunso sama sama agwana je ya chile pretia na moja teshe ya Osa berema ya chile gete ya chile gete na moja teshe ya Osa berema ya kwata moja yeunso sama sama agwana je na se wodu biaye yi a na wo se wogina ha yamane ni amamre bi ansa na watoa akwantu no so
Amen.